исфараи бостонӣ дар ҳама айём шахсиятҳоеро дошт ки бо ақлу хиради воло, меҳнатдӯстиву масъулиятшиносӣ, ободкориву созандагӣ, ватандориву ватанпарварӣ, саҳми босазову хотирмон гузоштан дар пешрафту шукуфоии диёр аз рӯи виҷдони инсониву имонӣ ҷаҳду талош кардаанд. дар радифи чунин абармардони некназару некниҳод мардуми заршинос ва қадрдони исфара Зикриддин Юнусовро низ бо фазилатҳои шоистаи хоксорӣ, фурӯтанӣ, донишмандӣ, дасту дили пок доштан хуб мешиносанд ва ба шарофати меҳнати зиёда аз 44 солаи софдилонаю содиқонааш бар нафъи халқу ватан ҳурмату эҳтиром мекунанд. Зикриддин Юнусов яке аз шахсони баруманди ноҳия, мутахассиси варзида, одами закӣ ва ба хусусан мо ҷавонон меҳрубону соҳибмаслиҳат. ҳеҷ вақт нафси худашона аз нафси дигарон боло намегирифтанд. бисёр одами камбағалпарвар. пагоҳӣ ва ё аз ҳамин калхозчӣ пеш як бор буромада тамоми зонаҳои навбаткиди шахсда омаду сони коргул медаромаданд. ман чӣ қадар дар ҳаққи Юнусов Зикриддин гап занам кам. ҳамчун мутахассиси соҳаи об ва мутахассиси соҳаи замин мутахассиси ниҳоят барҷаста ҳастанд. вақте ба саҳифаҳои кору рӯзгори пурбаракату ибратпазири Зикриддин Юнусов назар меафканем, равшан эҳсос мегардад ки ӯ як умр дар соҳаи асосии хоҷагии халқ кишоварзӣ бефосила, бенуқсон ва ҷонфидоёна фаъолият дошт. малакаю дониши комили касбӣ, қобилияти кордониву корбарӣ ва роҳбариву ташкилотчигии ӯ аз соли 1969 дар вазифаи ходими илмӣ ва минбаъд дар вазифаҳои пурмасъули муҳандис, гидромелиоратори идораи хоҷагии қишлоқи шаҳри исфара, сардори идораи хоҷагии оби ноҳия, инструктори шӯъбаи хоҷагии қишлоқи кумитаи шаҳрии ҳизби коммунист, сардори инспексияи давлатии харид ва сифати маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, раиси хоҷагии правда, муовини директори байниноҳиявии иншоотҳои сохташаванда, сарвари ҷамъияти саҳомии моҳпарӣ, раиси кумитаи заминсозии шаҳр ба таври назаррас зуҳур намуд. боиси зикр аст ки дар масъалаи беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои мавзеи Лаккон, сохтмони каналҳои ба номи Юлдошев, моҳпари 1, моҳпари 2, истгоҳҳои обкашии 50-солагии Октябр, 100-солагии Владимир Илич Ленин, Киров ва бо ин васила дар обёрӣ намудани заминҳои бекорхобидаи мавзеъҳои баланд, моҳпари 50-солагӣ Ғӯзлон, Лаккон, Меҳнатобод, ҳиссаи Зикриддин Юнусов ба ғоят бузург мебошад. дар замони ба хоҷагии кишоварзии ворух роҳбар будани ӯ бунёди даҳҳо иншоотҳои муҳими барои мардум зарурӣ аз ҷумла ҳаммом, 62 хонаи истиқоматии замонавӣ, хонаи фарҳанг ба охир расида барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ мусоидат карданд. бо сарварӣ, раҳнамоӣ ва иштироку саҳмгузориҳои Зикриддин Юнусов зиёда аз 100 гектар боғи нав бунёд ва наздик 140 гектар замини нав обод гардид. меҳнати бедариғу тӯлонӣ ва пурмаҳсули Зикриддин Юнусов бо медали барои меҳнати шуҷоатнок, ифтихорномаи фахрии Президиуми Совети Олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон, медалҳои намоишгоҳи комёбиҳои хоҷагии халқи СССР ва даҳҳо мукофотҳои дигар қадршиносӣ гаштааст. дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки дастовардҳои меҳнатии Зикриддин Юнусов арзандаи беҳтарин арҷгузориҳост ва кору рӯзгораш мактаби таҷрибаву ибрат барои мутахассисони имрӯзаву ояндаи диёр мебошад. ман 15 марти соли 1947 дар оилаи муаллим дар маҳаллаи кӯчаи болои деҳи ворух таваллуд шудам. модарам фархочи зан буданд. синфи якуми мактаби миёнии рақами 34 буд. он вақт баъдтар 22 шуд. соли 1954 дохил шуда 1964 онро тамом кардам. солҳои таҳсил дар мактаби рақами 22 бо Абдуллохон, Атохон, Зуҳриддин дар дарсхониҳо бо ҳам мусобиқа мекардем. муаллимон Тешаев, Болтоқулов, Қодиров, Почобоев, Зайцев Юрий Макарович буданд. дар вақти хислатномаи мактабро гирифтан муаллим Почобоев, директори мактаб Тешаев ман маслиҳат доданд ки духтури ҳайвонот шавам. муаллимҳо ниҳоят меҳрубон, сахтгир, аз таҳти дил дарс медоданд ки шумо як одамои соҳиб маълимот шаведтон. ҳатто мегуфтанд ки институт рафта аз экзамен нагузашта ӯи омода накунедтон. ӯи омода накунедтон ки шумо чамадон бардошта чӣ хел ворух бунда гашти медориедтон одамот чизе баҳо медиҳад. ҳисси орият, ҳисси
مسئولیت بلند مو معلم جو کردن، خصوصا معلم بولتقلو بسیار این مسئله اوگو میکردن که از یادم حوزم نمی برد. سال 1964 برای خواندن به شهر دوشنبه از خانه برآمده. دوشنبه رفته نه جاگیت اینست خوشی خطاب انتیامای سپردیم مندت کمیسی مندتی گیدرم ملارات سنده اول موافقه بکرد. 1969 دیپلم زشته کردم. سالهای استودنتی باشد با سعدالله خیراللهیف، اسرائیل جان، ترسنبوی، یوسف جان دولت، عبدالرسول، شریف جان با هم درس تیار نموده با امتحان ها تیاری می دیدیم. سعدالله خیراللهیف همان وقت هم جهان بینی وسیع داشتند و با بهای 5 می خواندند که آینده در وظیفه های مسئولی جمهوری کار کردند. معلمان چرنیکوف، شبالوف، لیبیدو، نوسیر و الیزابت ایوانونا، ویری سرگیونا، سولیوف درس ها را از تحت دل به ما بیاموزانیدند. اکو ذکریدین یونوسوف رو من از دوره بچگی، از دوره مکتب خونی، از دوره جوانی ناز میشناسم. خوشبختانه در یک مکتب تحصیل میکردیم. 2 سال پیشتر اون کس مکتب رو ختم نموده با انستیتوت خواجگی قشلاقی شهر دوشنبه داخل شدند. یک جوانی با تمکین، با ثبات، خوشمعامله و تربیه‌ای خوبی پدرشان را گرفتگی جوان بودند. هنوز از سالهای دانشجویی ذکرالدین خصلت‌های نغز داشتند. پیش از همه یک جوان عادی، خاکسار، خوش معامله بودند. دانش خوب داشتند، نغز می‌خواندند و با همسبقان دستی یاری دراز می‌کردند. بعد ختم دانشگاه فعالیت کاریشان را از ناحیه باباجان غفورов سر کردند. همچون کارمند ساحه علم در فیلیال انستیتوت خاکشناسی ناحیه به کار شروع نمودند. зикриддин юнусовро пас аз хатми донишгоҳ ба институти хокшиносии тоҷикистон фиристоданд. дар ин ҷо корро дар пойгоҳи хокшиносии мелиоративии ленинобод ҳамчун ходими хурди илмӣ оғоз намуд. ӯ тибқи вазифа оид ба ҳолати мелиоративӣ ва роҳҳои беҳтар кардани он аз рӯи нишондодҳои минтақаҳои таҷрибавӣ ба ташкилотҳои болоӣ, институти хокшиносӣ, управлениyaҳои хоҷагии қишлоқи вилоят ва ноҳияҳои хуҷанду конибодом ҳисобот тавсияҳо пешниҳод мекард. соли 1971 дар дилаш хоҳиши бозгашт ба Исфара пайдо шуд. аз ин рӯ ба назди сардори он вақтии идораи хоҷагии қишлоқи ноҳия Субҳиддин Юлдошев даромад. сардори идора бо ӯ саволу ҷавоби бисёр карда гуфтанд ки туро ба вазифаи муҳандис гидромелиоратори район мегирем, ба ҳамаи гидромелиораторони хоҷагиҳо роҳбарӣ мекунӣ. зикриддин Юнусов пас аз ин ба ворух рафта ба падару модараш тафсилоти суҳбати бо сардоршударо нақл кард. онҳо маслиҳат доданд ки ба қабули котиби якуми кумитаи партиявӣ Ортиқ Қурбонов дарояд. зикриддин бо гуфтаи онҳо амал карда ба ҳузури котиби якум даромад. Ортиқ Қурбонов пурсуҷӯҳои зиёд карданд ва баъд телефонро гирифта ба Юлдошев занг заданд. ҳозир Юнусов ба наздатон меравад, ба вазифаи гидромелиоратори район гиред. ҳамин тавр фаъолияти меҳнати зикриддин Юнусов дар Исфара бо мусоидати сардори он вақти идораи хоҷагии қишлоқи ноҳия Субҳиддин Юлдошев ва котиби якуми кумитаи партиявӣ Ортиқ Қурбонов ҳамчун гидромелиоратори район сар шуд. вазифаи асосии ӯ назорат аз болои кори хоҷагии оби Исфара буд. пас аз 2 сол 3 январи соли 1973 бо ҳидояти Ортиқ Қурбонов корро дар хоҷагии оби ноҳия ба сифати сардор идома дод. хоҷагии об он вақт нуқтаи вазнинтарини соҳаи хоҷагии қишлоқи Исфара буд. барои ба боварии мардум ва роҳбарон сазовор шудан шабу рӯз беистироҳат кор мекард. аз нақшаҳои таъмири иншоотҳои обрасонӣ огоҳ гашта ба тоза кардани заҳбур, селраҳа ва каналҳои давлатӣ машғул мешуд. боғзорҳо дар фасли зимистон нағз аз яхҳо бароварда мешуданд. ҳатто пойгоҳи обкашии 50-солагии Октябр зимистон ҳам фаъол буд. соли 1975 сохтмон ва бетонпӯшкунии канали 50-солагии Октябр дар масофаи 15 километр ва аз навсозии пойгоҳи обкашӣ ба охир расид ва бо гузашти 5 сол масоҳати боғзор мувофиқи ҳисоби давлатӣ дар ин мавзеъ ба 1200
760 گکتار رسانیده شد. آن سالها بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های وادی لکان خوب راه اندازی می‌شدند. به غیر از تازه نمودن زهبورها، ساختمان خط بلند شدت 35 کیلومتر از کمبینت مصالح ساختمانی تا زیر ایستگاه لکان با بنیاد زیر ایستگاه کلکند و در این وادی ساختمان 125 چاه‌های عمودی آغاز شد. تا سال 1974 زمین‌های از کانال آبگیرنده موضع مهنت‌آباد دهه واروخ پر آبیاری شدند. کارکنی پروین خوجی قشلاق متخصصی آب شده کار کردن، بسیار نقص کار کردن. خودشون در وقتی کار نشان دادن که کی بودن متخصص، چی بودنشون. بعد از اون سرداری اوچسکی خوجگی آبی شهری اسفره شدن. من همچون اینستیتوت کمیته شهری پرت باید به خوجگی قشلاق کار میکردم. بسیار هر دو در وقتی آب تامین کنی، آب تقسیم، آب برای خصوصا زانی لکام بسیار دشوار بود. شبانه ها نوبتداری کرده برده میرساندیم. من عکاس ذکرالدین را از سالهای در خواجگی آب کار کردنشان میشناسم. من در خواجگی 60 سالگی اکتبر همچون راهبر خواجگی کار میکردم. اون کس در خواجگی آبی ناحیه کار میکردند و یکی از در حقیقت متخصصان ورزیده ساحه تامینات آب به حساب میرند. بسیار انسان کامل، انسان حلیم، با همه کلان خورد برابر و برای پیشروی ساحه کشاورزی شهر و ناحیه بسیار خدمت‌های کلان کردند. ناز در خاطر دارم ذکرالدین سردار خواجگی آبی ناحیه بودند و برای با آب تامین نمودن کشاورزان مانده نشده کوشش و غیرت میکردند. همان سالها اولی بهار آب دریاب کم بود. اولی بهار نهایت آب کمچین بود و کشاورزان اذیت میکشیدند. ذکرالدین باشند آرامی نداشتند و برای با آب تامین کردن آنها کوشش و غیرت میکردند. برای این بارها به ناحیه بادکند کرجستان همسایه رفتند، از آب انبارش آب میگرفتند و کشاورزان را با آب بهتر تامین می‌نمودند. همان سالها در ناحیه ساختمان انشاءات‌های آبی در اوج بود. شبکه‌های آبی برقی ساخته می‌شدند. کانال‌ها بتون پوش کرده می‌شدند. اسودکنی زمین‌های نو ادامه داشت. عموماً کارها نهایت در اوج بود. ذکرالدین این کارها را نظارت می‌کردند و دائما از آن آگاهی داشتند. همچون فرمایشگر و استفاده برنده دائما در زیر نظارت این کس بودند. در همین مدت ها یک چند ایستگاه‌های آبکشی برقی به مانند نساسی به نام کیروف در کلکند، ایستگاه آبکشی برقی 100 سالگی لیلین در لکان، ایستگاه آبکشی 50 سالگی اکتبر نوبت دویمش، ایستگاه آبکشی ماهپری نوبت یکم و دوم و بسیار دیگر ایستگاه‌های معدی و خرد و کلان ساخته به استفاده داده شده بود. غیر از این کانال‌های 50 سالگی اکتبر ماهپری بتون پوش کرده می‌شدند که این را هم به زیر نظارت سخت گرفته بودند. زمین‌های نو از خود کرده می‌شد در موضع مهنت آباد، در موضع ماهپری. نساسی آبکشی غزلان ساختمانش سال 1973-74 دوام کرد. ساختمانی همانند جوره ترسنبوی کاله رومالی سفیده که بسته کاغراخت توربوی ارتین منتج کنندن جدا دلشان تنگ همین ریزینکش خیلی میفرداد و خطا شود اگر و ویران شد کار نمیکند. قربان و بیایخون تکس کنی و پنراف که مثل دیگه کاراش به لطاکش به آش به کار کردن هر دی همینو نقص کار کردن. سرداراشون پرپیف بودن. همین خیلی عتاد دل منتج کردن که من هم دوام به همون قصور است که همون تروبی او برداری همون اساس یگون بار یگون جاش ویرانشی من نفهمیده. عتاد دل کار کردن.
моҳи апрели соли 1977 котиби якуми ҳизб Умаралӣ Қурбонов Зикриддин Юнусовро даъват карда ба шӯъбаи хоҷагии қишлоқи комитети шаҳрии ҳизб ба сифати мудир ба кор таъин намуданд. Он замон кумитаи шаҳрии ҳизб ба ҳамаи соҳаҳо роҳбарӣ мекард. кор бетанаффусу дамгирӣ хусусан ба кормандони шӯъбаи хоҷагии қишлоқ ҷараён дошт. чорабиниҳои сиёсӣ, интихобот, ба нақшагирӣ, кишти зироатҳо, нигоҳубин, ҷамъоварию супоридани маҳсулот, даромаднокӣ, сохтмонҳо, ояндабинӣ ба ҳамаи зинаҳои истеҳсолот, фаъолияти корхонаву ташкилот ва хоҷагиҳо ва мукофотонидани пешқадамон набояд аз мадди назари кормандони ҳизб дур мерафт. бо назардошти донишу малака ва қобилияти хуби ташкилотчигии соли 80 ӯро ба вазифаи саринспектори инспексия оид ба харид ва сифати маҳсулоти хоҷагии қишлоқ таъин намуданд. дар ин вазифа низ ӯ тамоми омилҳои ба пешрафти кор монеъ эҷодкунандаро дарёфт намуда баҳри ислоҳи онҳо камари ҳиммат баст. санаи 3 октябри соли 1987 дар маҷлисгоҳи хоҷагии правдаи деҳаи Ворух бо пешниҳоди котиби якуми ҳизби коммунисти шаҳр номзадии Зикриддин Юнусовро ба вазифаи раисии хоҷагӣ аҳли Толор дастгирӣ намуданд. давоми 6 соли роҳбарии ин ҷомеи меҳнатии Зикриддин Юнусов ба хонаи падарӣ як қулуқ намонд. дар он давра дар ҳудуди хоҷагии правда ба маблағи 2.6 миллион сӯм корҳои сохтмонӣ ба анҷом расиданд. 3 пункти тиббӣ, асфалтпӯш намудани 10 километр роҳҳои дохили деҳа ва посёлкаи тоҷикон, бунёди клуб ва китобхонаи Тидон, фабрикаи дӯзандагӣ ва заводи консервабарорӣ, 53 хонаи истиқоматӣ дар шаҳраки тоҷикон, обёрии замини бедак, сохтмони хатти дуюми дюкери меҳнатобод, мактабҳои маҳаллаҳои дӯстӣ ва тоҷикон, мустаҳкамкунии сари канали ин мавзеъ, хулоса зиёда аз 100 иншоот бунёд ёфт. дар асоси ҷанбасти соли 1988 хоҷагии правдаи шаҳри Исфара ғолиби мусобиқаи умумии иттифоқӣ гашта бо автомашини сабуграв мукофотонида шуд. раиси хоҷагӣ Зикриддин Юнусовро бошад бо медали бринҷии намоишгоҳи дастовардҳои хоҷагии халқи СССР сарфароз гардониданд. дар давраи раиси комиҷроии шаҳри Исфара интихоб шуда кор карданам, он кас ҳамчун раиси хоҷагии Ворухи ноҳияи Исфара кор мекарданд. ҳардуямон хушбахтона кор мекардем ва бисёр хислатҳои баланди масъулиятшиносӣ, қобилияти баланди ташкилотчигии он касро ман аз наздик ҳис мекардам. дар даврае ки акои Зикриддин Юнусов ҳамчун раиси хоҷагии Ворухи Исфара кор карданд, хоҷагӣ нишондиҳандаҳои ниҳоят баланди истеҳсолӣ дошт. аз зиндагии мардум хуб буд ва ҳамон давраҳо як давраҳои гуфтам мумкин аст давраҳои як ободӣ, давраҳои ҳамин тиллоии рушди хоҷагӣ дар ҳамин деҳаи Ворух буд. ва он кас раиси хоҷагию ман ҷонишини раиси хоҷагӣ будам ва ҳамин давранда як доди худо гӯем ё як ҳаракатҳои ин марди бузург гӯем ки Воруҳ бисёр сохтмонҳо, бисёр ободиҳо, мардум бисёр обод шуд ва аз хоҷагӣ баҳрамандшавӣ дар ҳамин давра бештар шуд. агар ҷигати сохтмону вайҳо гиред, агар сохтмони ҷӯкери дуюми меҳнатобод мегуд ки дарозиаш 530 метр, қубури обгузарони диаметри 100 кати сохта шуд. сари канали меҳнатобод мегуд ки ҳамон давранда мошингард набуд, пиёдагард буд. мошингард сохта шуд. аз онҷа ободкунии мавзеи бедак ки имрӯз маҳаллии бедак гуфта дар ҳама ҷо ото овоза ҳаст, ҳамон давранда асфодкунӣ шуд. мана сохтмони фабрикаи дӯзандагӣ дар ҳамин давра, сохтмони заводи консерв дар ҳамон давра. ин мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақами 60 солҳои охири вайроншавии иттиҳоди собиқ шӯравӣ, солҳои 1992-93 сохта ба итмом расондагӣ. аз ҳамон рӯзе ки ҳамин мактаба сохтмонаш ба итмом расид, мо омӯзгорон ҳаминҷиба омадем, талабаҳои ду маҳаллае қабул намудем. ин мактаба барои он сохтагӣ ки
مقداری طلبه های محله های کوچه بالای و دوستی نهایت زیاد شد و تا مکتب 22 رفتن خوانندگان نیز در فصل زمستان دشواری میکشیدند. این مکتب همان وقتینه راهبر خواجگی ذکرالدین یونوسوف تشبث ظاهر کردن و همین ساختمانش سر کردن. راههاش هم نهایت تنگ بود. به هر حال با همان اهالی تهجایی زبان یافته آن شخص همین مکتب به اتمام رساندند. خلق تهجایی همین محله ها از همان راهبر خواجگی بسیار ممنون که این مکتب ساختن و برای فرزندان آنها راه هر چقدر باشد هم نزدیک شد. ما در شهرک تاجیکان قرار داریم. آغاز شهرک تاجیکان سال 1986 و تا سال 1990 دوام کرده است. این مکتبی که امروز ما قرار داریم، این شهرکی که ما قرار داریم، البته با تحریزی و دستگیری مرد بزرگی همون دور و این دور شامل سید آغاز شده. در دور راهبری محترم یونوسوف ادامه یافته است. در همون دوره ها به همین جا جلب کردن اهالی بسیار مشکل بود. اولین مرتبه به این دشت البته تشبث کرده، خانه های زمانوی ساختن و با طریق پلن گنرالی کشیدن مردم کوچاند آوردن. برای مردم به اینجا جلب کردن همون وقت خود یونوسوف هم میگفتن که اول انشاءات های معمولی، انشاءات های جمعیتی باید ساخته شود که مردم حس کند که به همینجا مکتب شده ایستاده یا مغازه شده ایستاده است، یعنی رفته در آنجا زندگی کردن در کار گفتن. همین خیلی تشبث ها که برآمد کرده مردم جلب کردن و امروز خیلی که گفتیم در اینجا زیاده 5000 نفر اهالی زندگی میکنند. برابری آمدنشون در کلخوز همین خیلی نویگری داخل کردن که باغ کلخوز رو به اعضایان کلخوز تقسیم کرده دادن. گفتن که انا همین باغ هر یک همین حصه خودتون رو تربیه کنید، نتیجهش پلنی یعنی نقشه کلخوز رو میسپریم، باقی موندهش از آن خودتون میشن. کلخوزشو با دل گرم کار کرده همین خیلی حاصل شد که این تقریبا سال 88 بود 89 بود. من در خاطر دارم نقشه کلخوز به فکرم 2 برابر اجرا شد. باز همه کلخوزشون از این بهره مند شده، سطح زندگی خودشون رو بهتر کردن. این من در خاطر دارم. همون سالها من در خاطر دارم روی دیها تا همین محله سری دشت اسفالت پوش کرده شده بود. چونکه من همین خاطرم با بودگیش این که همون وقت نو ماشین خریده بودم، راههای دیها بسیار هم خوشرو بود، ماشین به آزار راه میرفت. این همین سالهای رئیسی اکوی ذکرالدین بود. بسیار آدمی کمبغل پرور، بسیار آدمی درهم. همین 4 سال 5 سال رئیس شده باشد همون آدم خرنادار خرگت ماشین یگون آدم ندیده بود. زیاده از 70% آدم ماشین داشت. برای آنکه همین میوه کلخوز همتی کرد که من کمیسر ریبرال کمیسر بودم، همین نست ارزون کرده سیب نوک همتونه. این آدم یگون آدم تو گودیش نه. همین شما اکا چیزا خدمت اجرا میکند همه آدم. یگون مرتبه جرمکه تقسیم کردگیش نبود کلخوز. گوهش من نمیرسوند. همون سال من 200 کیلو از کلتی کلخوز جرمکه برداشتم. من زمینم تراکتورش بودم گرفتم. زردالو باشد جای جوکران نیافت، تمامی ورخی همه بیچاره‌ش هم ماشین گرفت. همده اومده تقسیم کردن زردالو پلنش داده با اضافه‌گیش با ماشین گرفت. رئیس بابا خودشون یک آدم خزیر نظر کردگی آدم بودن. باور کنید سالهایی که اونا رئیس شدن درخت‌ها همه شاخش کوچیده برای باور میکنید تا همین درجه حاصلناکی همین حاصل کرد که درخت خدا ما بسر نکرده. ما مردمی که تامرقش نبود همش به 3 بیخی گفتیم، مردم تا 10 بیخی افشونده گرفت با نسبی باور که توسیده برفت. همچون رئیس خواجگی نیز در خاطرم است که ما همکاری با خواجگی همون وقت پراودی واروخ و خواجگی کمونیسمی جماعت سرخ همکاری زیش داشتیم. نهایت همکاری علاقمندی زیچ ما از آن عبارت بود که یک وقت
در اجرای تامین اجرای صادرات محصولات به شهرهای کلان شوروی که اساساً دورنمایش حتمی بود، لازم آمد که همون سال با پای قدم رئیس خارجگی پراودا اکوزیکریدین حاصل زردال نهایت خوب بود و ما امکان دادن که از حساب زرداله های وارق با دهقانان سوخاز کمونیسم رفته جمع‌آوری کرده با راه آهن صادرات نموده. نقشه صادراتی همون سال را اجرا نمودیم که اینا به واسطه حصه همچنین رئیس خارجگی اکوزیکریدین برای تامین اجرای نقشه همون ناحیه و ما کمک عملی رسانده بود. همون دوره یک خارجگی و قریب یک 400-500 تن ذخیره سوزشواری شد. همه زمینا چازده می اومدن بعد میگفتن مناجر میزدن اینجا عبدالفیاض خیلی شما فلان جا روید یک سالارکا یافته بید یا یک بنزین یافته بید گفته همینجا من سیل میکردن فوتیا میدادن فوتیاشون همین که عبدالفیاض کار کرد سوزن تدو شتور گرفته گفته میموندن همین خیر خرسانی کردی میبرفتم من کارتشکیو لابلابویو کارم burada میسپردم اون جوش با یعنی وای یا سالارکا میگرفتم یا بنزین میگرفتم همین یا دیزماسل گرفتم میومدم همینجا تا همین درجه بود که من همین 2-3 اتوکوی بردم میدادم و زوادی سوزش و تیار کنی نفت سورت سینتزی فرغانه و تا 3 واگن 4 واگن بنزین سالارکا میزدم همونجا گرفتم میومدم همینجا جانشین رئیس همین اکتال جان کالاشون گرنگ میشد گوجا خولی کنم اینه گوجا فردارم جا نمیشد باور میکنید همین خیل برکه یک فایز و یک فطوری همین وای بود. استحصال غله تا زیاده 500 تن و گندم خودش برآمد. رابری یونسکو میگفتن که همین گندم گیر استفاده بر خور مردم همیشه دلپر بود که همون چیز انبار خارجگی نمیستاده رفته نمیگیره. خودی من یک روز با از همین خرمن خارجگی 100 تن مکه دونه همین گریجی خارجگی میگفت پارکی تراکتوری خارجگی گردونده یک نویس بود اما یک روزه 100 تن گردونده اگر مردم خیلی دلالت کنیم که رفته همین چیز گیر یک نرخی ارزان کردی حساب خارجگی حساب مزدی مینتاد تو حتی مردم همونم دلش پر بود رفته نمیگیره همینجا وای بود یک عجایب. مثال یک روز یک سال 365 روز می ما 365 روز پر را کنسنترات میگود یعنی چهارم ماه پر ینواری کتی تامین کردیم موافقی همین نشاندادی ذات تکنیکی مثال گوی کلانی شاخدار ما یک هر روز راسیونش به 3 کیلو ین تیم بود دیگه موندگی و هاشن پروپورسیونال تقسیمات کردیم ما یگان روز به ین نمیموندیم. این چنین با خوراک شیردار میگود تمام مثال ما پر با خوراک شیردار تامینات هست یعنی ما دوام سال بعد تا 7000 تن سیلاس استحصال کردیم 7000 تن نباید که با خدا مایتان 7000 تن سیلاس خیلی که قید کردن ما پر خارجگی مایا پر سرشمار مایا با کنسنترات ینواری ها تامین کردن گاش اضافگیشه برای خلق همچون ناتورا اپلاتا با تقسیم کردن میدادیم که من خارجگی تامین من ایناش برای تامینات خارجگی برای تامینات خلق برای چورای شخصی خودتون چخیلی که قید کردن یک روز با ما 100 تن برده وای کرده باشه همون سال در یادم از ما تا 270 تن یعنی مکدونا تقسیم کرده خلق دادگی 1000 تن ذخیره خدا ما باشد 1000 تن ذخیره کردیم ینواری ها گشت 370 تن برای خلق این چنین حسابی خوشوکی دغل باشدم تا 2000 تن خوشوکی دغل اضافگی خوشوکی دغل هم تقسیم کرد لابلابو خوشوک شیردار ما تا لابلابو های هم با تقسیم کرده اضافگیشه برای خلق دادگی سرشماری چورو همون دورانده که من 1000 سرم گذشته برفتیم همین خیلی یک آبادی یک بختی همون کس میاد دادی خدا شد یا که خیلی یک دلپری مردم همین خیلی وای شده حلال کاری یک وی نیکی همون آدم که همین خیلی آبادی و همون دورانده بود چورواداری ساحی
фойдаовар нест, чунки ҳама вақт дар ҳисоби бе давлатӣ метавад, дотатсия мегӯн, яъне зарираша давлат медод барои ҳамин чородорӣ тараққӣ мекард. як аҷоибаш ҳамин буд ки дар байни ҳаме хоҷигиҳои ҳамин районанда мо моли майдая як направлени чородоре мо ҷиҳати фойдаовар кати ҷанбаст кардагӣ. тамоми хоҷигиҳо зарар кати, хоҷигӣ мо ҷиҳати фоида кати. ҳамин чизе буда сабаби кордонӣ, сабаби ташкили дурусти кор, яъне зоид кардани саршумор, гирифтани нас, қариб ки мо ба ҳар сар чорво аз ҳисоби моли майда 90 сарӣ, ҳисоби моли калони шохдор ба 86 то 88 сарӣ моли солим гирифта тарбия карда ба воя расонда, яъне бо як метода ҷорӣ кардем ки ҳамон саршумора, яъне ташкили хуби кор, ратсиони беҳтарин, тез тарбия карда гашта бураро бо халба мефурӯхтем. ҳамин ҷиҳатҳо кати мо чородория қариб ки ҷиҳати фойдаовар ба мубаддал карда будем. яъне истеҳсоли шира мо ҳамон вақт ба гиредагар 4500 то 4700 килограмм шир мо як рӯз заводи шир ба бурда меспурдем. яъне бо ҳама равғаноки баландтарин, яъне аз 3-8 то 4% равғаноки кати мо бурда меспурдем. ҷиҳати хушзодкунӣ чорова гӯедагар яке аз хоҷигиҳои беҳтарин бо ба ҳисоб мерафтем. чунки мо на балки хоҷигии худо мо бо чорвои хушзод, балки дигар хоҷигиҳои мо таъмин мекардем, хоҷигиҳои вилоята, аз он ҷумла хоҷигиҳои ноҳияи айнӣ, ноҳияи панҷакен, ҳамин зафаробод, ҳамашон омода ҳар сол аз мо, яъне ғуноҷинҳои хушзота гирифта мерафтанд. яъне мо ҳамон ғуноҷинҳоя бояд мувофиқи қоидаи ҳамон зоотехника бояд 18 моҳагишанда бояд ки вазни 350 то 400 килои шуданаш дар кор, ҳамон вақт ба бордор шуданаш дар кор. дар ҳамин ҳолат агар бордор шуда вай кунад, яъне насли беҳтаринам метияду, яъне маҳсулнокии ҳама беҳтаринам ҳамин ҳолатанда. таърихи 22 январи соли 1993 раиси шаҳр Гулавзо Савридинова бо ҳамроҳии Исломиддинов ва Ҷумонқулов Зикриддин Юнусовро даъват карда мегӯянд ки нақшаҳои истеҳсолии хоҷагӣ иҷро, халқ аз кори шумо розӣ, лекин роҳбарияти шаҳр ба аз худкунии навбати дуюм, сеюм ва чоруми дашти моҳпарӣ шурӯъ карда нест. лоиҳакашӣ сар шудааст. 30,000 гектар заминҳои нав бунёд мешавад. ба маъмурияти муассисаҳои сохташаванда ҳамчун муовин оид ба корҳои миллиаративӣ шуда ба кор мегузаред ва ба ҳамин соҳа роҳбарӣ мекунед. Зикриддин Юнусов розӣ мешавад. барои аз худкунии кулли мавзеи моҳпарӣ ки масоҳати он 6000 гектар буда баробари ними заминҳои мавҷудаи ноҳия мебошад, лоиҳаи генералӣ бо бунёди 3 истгоҳи насосӣ бо 3 канали магистралӣ соли 1975 тартиб дода шуда буд. дар асоси он аз соли 1978 то соли 1990 навбати якум ва шаҳраки Сомониён ба масоҳати 920 гектар ба истифода дода шуд. Зикриддин Юнусов дар ин мавзе вазифаи худро аз рӯи виҷдон ва масъулиятшиносии баланд ба сомон мерасонад ва имрӯз фахр мекунад ки дар ободонии як гӯшаи ноободи диёр саҳм гузоштааст. дар вақти кушодани канали аз нав сохтани ва таъмир кардани канали нави матбари ду моҳ ҳамроҳ бо ҳам паҳлӯ ба паҳлӯ ва ҳам Турсунбой ҷӯраев 3 газ паҳлӯ ба паҳлӯ дар асоси проект ман лоиҳа ва нигоҳ карда истодам. мо ҳамин канала бо дастгирии ҳаматарафии ҳукумати шаҳр, ҳукумати вилоят, ҳукумати ҷумҳурӣ гузарондем ки бо хурсандӣ 13 июни соли 2012 мо ҷаноби олиро бо об пешвоз гирифтем дар ҳамон мавзе. мана оянда худо агар хоҳад насиб бошад ҳамонҷо обод шавад, онҷо зиёда аз 25000 аҳолӣ бояд ки онҷо рафта истиқомат кунанд ки ҳисси арзандаи Юнусов Зикриддин бениҳоят калон аст. директори ҷамъияти саҳомии моҳпарӣ буданд. ҳамон вақтҳо
زمین‌های ماهپری و طرف ایرپورت و گنجک با آب فلزی تامین نبودند. در یک سال 6 ماهی سال قریب که آب تماما نبود، چون که محدودیت برق موجود بود و ایستگاه‌های آبکشی برقی کار نمی‌کردند که این مسئله ذکرالدین را آرام نمی‌گذاشت و شب و روز در فکر همین تامین آب بودند. این بود که لایحه کشیدن برآوردن آب خودجاری شونده را تهیه نموده برای ساختن آن بسیار دوتاز کردند. با سفارش راهبران ناحیه بارها به ولایت فرغانه ازبکستان سفر نموده همراه دیگر رفیقان نماینده‌های رایون با تشکیلات ساختمان آنجا گوزان کردند و آخران شرطنامه بسته برای ساختمان کانال خودجاری شونده از تروبه‌های آهنین کلان حج شرطنامه بستند. کار سر شد، چند ماه دوام کرد. 1.5 کیلومتر از تروبه را خواباندند قد دریا تا موضع چارقشلاق رفتنش در کار بود، ولی با سبب ناآرامی‌های زمانه و تنقیصی‌های موجود بوده کار دوام داده نشد. کار خواب رفت و با همین این کانال صد افسوس که به سامان رسانده نشد. سال 1953-54 سپارش وزارت آب SSR قطعی فیلیال انستیتوت لایحه کشی شهر مسکو لایحه آبانبار کردن همین بالاتر خوجی علاوه کوی جای تنگیش های همونجا به آبان پلاتین کاره همونجا آبانبار کاره گیس کاره 2 تا کانال همون آبانبار یک تاش طرفی شوراب قطعی همین حاضر مدپری 3 میگویم میکنه بالا میبرد کیم به میبرد 3 کانال میشه که یا باره 6000 گیکتار زمین همش از خود میشه، همش بیناساس آبی کانال این کانالی جوی زربه باین میشودگی. دویم کانال طرفی بودکن برفته حاضر زمینای بودکن از خود میکردگی همین خیلی لایحه کردگی. لیکن همین جای پلاتینه مستحکمش به خطاگی افته همون تگی پلاتینه به اینتی سوای میکردگی سیمین راست ورقتی همونش تا 64 متر دیدگی که حالی شغل حالی شخ ریشی مو کوب نمیرسد، ریشی سخت به سنگ به نمیرسد و لایه چه به پرتافته همسایه های بادکان ما همون لایه کانالی ساختگی خوجی علاوه تورش به پلاتین کارنو دراشون در تنهایی خودشون آوردن. این لایه پلاتین لایه کانالی ما هم ماندگیش موند. من یک چند بار لایه پروژه وای شد همون کانالی تانگیس ورق می اومدگی خوجی آبنده بودگینده من لایهش کاریم همونا لایه 3 وریانت یکمش همین نساس پایینی چوخونی راحتانگی حاضر سومو میبرد دویم کنار میبرد یکم نساس دویم نساس سکرشن میشد همه تانگی ورق بیوری دگر سیم کنار میبرد که همین 6000 گیتار زمین به یگون نساس همش از خود میشد. همین که 3 وریانت من خوجی گفتم بودگینده احمد زیانوف همون گراونیج پروژه از شامی بود سونی دوامش توشکن بود پروژه به دادن و هو پروژه تو پر سنجیده شدگی همه جانده هست شدگی بود، لیکن وقتی شعور بینده قیمتش قبول نمیکردن ارزانش حساب میکردن. این وریانتی نساس اما وقت ارزان بود چون که دولت با قوت بود نساس ارزان بود قوه الکتر ارزان بود این وریانت گرفتن و وریانت های خودجاری شونده عقیب بافتن. این تاریخی که آنچه که من گفتم تاریخی یک اویلنه یک من خودم تاریخ خوجی قشتاقی نوعیه که همین سالی 70 تا حاضر در بر میگیرد میسا همین فکر ملاحظه گفتنی ما همین که همین کلان بودیش گوییم که آینده همین تکلیف های استفاده برون و آینده ها کار کنن. 10 ایولی سال 1991 یک وضعیت فوق‌العاده در دهه ورخ به وقوع پیوست. در موضع کشمش پیش دریای کشمش را که شاخابه دریای اسفره می باشد کوهپاره گرفته یک بار آب دریا خشک شد و بس چند دقیقه همان کوهپاره کفیده ایستاده آب دریا با سطح نهایت بلند
ба тарафи деҳа равона мешавад ва бисёр кишзорҳо, хонаҳо, 8 пул кӯпро ки дар деҳа мавҷуд бударо ки тарафи чапи дарёро бо рости дарё пайваст мекард, шушта меравад. Пагоҳи рӯзи 11 июл роҳбари аввали шаҳр соатҳои тақрибан 4 пагоҳ муҳтарама Савриддинова, Глава Савриддинова ба ман занг заданд, аз фоҷиа хабар доданд ва мо ҳар дуюмо ба сӯи деҳаи Ворух сафар кардем ва дар даромадгоҳи деҳа раиси хоҷагӣ Зикриддин Юнусов бо раиси ҷамоати ҳамонвақта Ибоиддин Олимкӯҷаев моро вохӯрда ба ҷои ҳодиса бурдан. Дар ҳақиқат ҳодиса як даҳшатовар буд. ин хел вазъияти фавқулода 10 солаҳо дар хоҷагӣ дар ҳамин деҳа рӯй надодагӣ буд. хонаҳоро об бурдагӣ буд. дар баъзе ҷоҳо сатҳи дарё, сатҳи ҳамин таги дарё то 10 метр паст фурд омада рафтагӣ буд. ягон кӯпро вуҷуд надошт. мардуме ки аз Исфараву аз дигар чиҳо қишлоқҳо барои зиёрати мазори хоҷаи Чумурғонбобо рафтагӣ буданд, дар ҳамон ҷо монданд. ба ин тараф гузашта наметавонистанд. дар ҳақиқат мо ҳам ёрдам кардем, лекин маҳз қобилияти баланди ташкилотчигӣ, масъулиятшиносии ҳамин Зикриддин Юнусов буд ки дар муҳлати ниҳоят кӯтоҳтарин дар як 4-5 рӯз мо вазъиятро барқарор кардем. ва ман дар ҳамон ҷо ҳис кардам ки аъзои хоҷагӣ, кормандони хоҷагӣ, мардуми деҳа гирди ин роҳбар зидчанд. ҳама ҳурмату эҳтиром мекунанд ва чӣ ин роҳбар гӯяд агар ҳамин вазифаҳои дар пеша гузоштаро бо масъулият иҷро менамоянд. дар вақти роҳбариам дар хоҷагӣ бурдоқипарварӣ даҳана оби полезӣ ва ҳам оби нӯшокӣ тамоман намерасид. мо аз обҳои заҳкан истифода мебурдем ки ҳам чорво, ҳам зироатҳои хоҷагӣ қишлоқ ба он қадар мутобиқат накард. мо бо ҳамроҳи Зикриддин маслиҳат кардем ки аз ҳамин оби канали Чилгизӣ якта даҳана об фурдоварда ҳамонҷо обшорӣ кунем. ҳамин тариқ ҳам шуд. моҳи июни соли 1975 мо як ҷӯи калона аз ҳамин тариқи ҷӯи Чилгизӣ рост ба бригади рақами яги хоҷагӣ об, яъне 15 солагӣ ба фурдовардем ки вай моба нигоҳ мекард, ҳамин бригад даҳнаве нигоҳ мекард. Рафиқ Самадов, ака Абдурахмон ҳолам ҳаёт 90 ба даромадан ҳамоно бригад буданд. ҳамин об бурда мо ҳам зироатҳо аралаш карда мудем оби закатӣ, ҳам рост бурда даҳнава агарчанде ки 10-12 километр дурӣ кунад ҳам бурда ҳамина ҳавзба пур карда аз ҳисоби ҳамин оби ҷӯи, яъне оби сафед мегон, оби нароб мегон, сфаригои мо ҳамин гирифта мо навасҳо додем ки баъзе касалиҳои буқоқи навасҳо бо ҳамин табобат ёфта барафт. آیا که همه وقت طرفی خواجگی های می گرفتن، چون که اینا کشاد و روشن گرفتن در کار. در همه وقت ها همین زواد ها خواجگی رو فری میکردن از جهتی مثال همین روانوکی شیر یا شیر لیتر با کیلوگرم گذراندن کیلوگرم با شیر همین وقت ها کن. اینجا یک چیز عجیب می بود که درباره زیچی شیر بود. زیچی شیر از 1.025 تا 1.035 باید همین درستی زیچی شیر نشان میداد. همون یخدان هایی که ما شیر خنک میکردیم ابیامش 1,500-1,700 لیتر باید که با همین زیچی شیر ضرب زده ایستاده کیلوگرم به گردانده ایستاده به زواد سپردن نکار. آیا که در اینسپکسیا کار میکردن همین حساب کتاب های ما یاد دادن گفتن که باید شما حقتانه بگذار حق زواد هم نگیرید، حق شما زواد گرفته نرود. فقط همین خیلی حادثه شد که ما رفته هم پولهای ماندگی که زواد نسبتی ما وای کرده و گیتگی بود، ما هم پولهای هم رویانده آمدگی بودیم با فایده خارجگی ها. این آدمانده قایده عبید کنی خوراخوری نبود. این آدمانده بسیار با میکردن. هم میرفتیم همین اینجا میدار اومدن
من گوشنگی یک جا میرسیدم و که این آدم یک می اومدم همینجا من سوی وقت آخر یک روز که پخته‌تر شدم این آدم همه یگون کابینت یگون پریام وای میدار اومد تا این آدم برونده یک چیز خورده میگرفتم عبدالفری شما گوشتن نموندید من سیر گفتم میگشتم همین خیر این زردالو و ماهون همه متخصص های برگت ها وابسته میکردند وابسته میکردن سانی نوبتدار میستادیم سال 88 من نوبتی نوبتداری من زانی کدام شد ساعتی 4 شب من برام همینجا برامدم 4 سحر اصلا رئیس هم همه ساعتی 4 سحر خسته برامده آمدن همراه تمامی همین دسته های زانی کدام چغ زدیم شرایطش دیدیم خیلی همان زردالوهای ویش پختن ویش هر پگاهی و یا از همین کلخاسچی پیش یک بار برآمده تمامی زانه های نوبت کدی شغل اومده سانی کار میدار آمدن خصلت نیکشان همین بود که با وقت کار به سر میکردن از صحرا سر میکردن وقتی که متخصص به نزدشون دعوت میکردن اول فکری متخصص با دقت گوش میکردن با دقت گوش میکردن فکراتون رو پیشنهاد میکرد بعد مصلحت میدادن که من ایناش درست ایناش نادرست لیکن در یگان وقت سخنی شما رو نمیبریدن اول فکراتون رو پر رو گوش میکردن بعد مصلحتشون رو میدادن از روی همین عمل میکردیم یعنی همدیگر فهمی بین راهبر خواجگی متخصص بود در اداره کشاورزی نهایت نفس کار میکردم فعال بودم اجرای وظیفه سپارش ها با مسئولیت بلند نگاه میکردم این بود که در یک مدت کوتاه آن کس از مهندس عادی تا به وظیفه های بلند راهبری کننده سرزیده رسیدند ذکرالدین حقیقتا متخصصی ورزیده بودند یگان مراتبه جایشون نوشتن دائم مصلحت های مفید برای کارکنانی راهبری کننده میدادند برای گشودن زمینه های مطبری حسی ارزنده خودشان را گذاشتند برای گشودن زمینه های غزلان شورتنگ آفتابرو حسی ارزنده خودشان را گذاشتند که دائم در سری زمین بودند در سری آب بودند بسیار کارهای نجیبی را به انجام رساندند نیم عصر می شود که ذکرالدین یونوسوف با همسر مهربان خود نبوت قهار و زندگی خوش و خرم دارند. محض صداقت و دوستداری و تحمل و صبوری زوجه‌اش بود که ذکرالدین یونوسوف بدون نگرانی از عائله و فرزندان در اجرای رسالت دولتی و جمعیتی و شهروندی خود به موفقیت و پیروزی ها صاحب شده است. زن و شوهر اهل و اتفاق به فرزندان آداب و اخلاق انسانی، علم و فنهای زمانه و اسلوب درست زندگی را آموزانیدند. یگانه دخترشان عالمه خان در خواجگی وارخ کار میکند. پسرانشان زفقدین، رزقدین و اصلدین صاحب معلومات عالی بوده الان در فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنند. 3 کلین و 13 نبیره و 4 بیره مایه اللاهیده افتخار ذکرالدین یونوسوف میباشند.
зикриддин юнусов изҳор дошт ки аз зиндагии паси сар кардааш комилан розӣ аст, зеро ӯ мудом ҳалол кор мекарду ҳалол мехӯрд, ба касе кина намегирифт, ба ободонии диёр машғул буду ба мардум кӯмак мерасонд ва ба боварии халқу ватан зинҳор хиёнат накардааст. имрӯзҳо дӯсти азизи ман зикриддин ба синни мубораки 70 расиданд. умри дароз бинанд, роҳати фарзандонро бероҳия бинанд. давлаташон зиёда шуда доим сарбаланд бошанд. дар дил чӣ орзуи ниятҳои нек дошта бошанд, орзуи ниятҳои некашон ҷомеа амал бошад. аллоҳи мо сад ба даромад бо ҳамин садсолагӣ шуда ҳамин хел хурсандӣ ки мо қайд кунем. бигузор бо фарзандони худ ба оилаи худ пир шаванд. бо мо бошану маслиҳатӣ ва роҳандозӣ мо ҷавонон бошанд. ҳамаи устодҳо сафашон хеле зиёд бошад барои мардуми Исфарамарз ҳамеша ҳамчун акои Зикриддин хизмати софдилона кардагӣ бошанд. ба он кас умри дароз, сиҳату саломатиро орзу мекунам. محترمه محیبه یعقوبова سابق رئیسی شهر بخشیده به رفقه برآمدن و من افتخارنامه رئیسی شهر را تقدیم کردم. در 44 سال حیاتم در 8 تشکیلات کار کردم که در این کارهای روبری آدمگیری را از مربیان رئیسان شهر قربانوف، محکموف، صبرالدینوف، حسامالدینوف، اسلامالدینوف، یعقوب و یولداشوف، جمعقلوف، یحیی خوجایف، نورالدینوف و برادران شهابالدین و فخرالدین نورالدینوف ها، حسن و ذاکر خوجا، مکرموف، کتایوف، صادق و رحیموف، میلی بوکتمجان، سیف اللهوف، مقصودوف، شامر سعیدوف، اشوروف، پرپیوف بودند که من از همه آنها منت دارم. از همکاران، معاونان، متخصصان، سرداران بریگاد که در اجرای وظیفه خدمتی بی‌غرضانه با دلی نیک برای پیشرفت کار دستگیری نمودند. امسال باز یک سنه خاطرمان است که ما با همسرم 50 سال باز با هم زندگی میکنیم و 4 فرزند را به پای رسانیدیم. من از پدرم یونس سیف‌الدین، مادرم سید خان بسیار منت دارم که آنها تا توانستند من را تربیت نمودند، خواندند. اینچنین از قینتا خوشتومن، استاد عبدالقهار و عبادت منت دارم که هر 4 آنها 4 پیری برنا 4 پیری بزرگ هستند.